Shubor Nakashlem Jong Nong San Hima. Ka fourth annual meet Jong All India Khasi Jaintia Christian Fellowship Kablalong Hakashitarik Bat Atarik Unailar Hajar Arpuhenrio Ha KJCF Kolkata Kalalong Kaba Job Bat Seiso Kapang Peding Jongani Gaji Kendo Lang Kadei Gajinya Long Shitali Ha Ukres Balashim Na Uyanes Katnyo Kalindong Bat Kadukot Ba Arpuwe Kabaderu Kamoto Jong Ka AIKJCF Hagani Gajilang Lawan Shimbenta Dakinong Yalam Kidokot bat ki delegate nakaleng ki jila jongkari India banya seng ya duai bat ya slok lang para bangit klam kanu kanu gajing sngoper hakanyam lani hakabalang ladon ru ki balwan shimbenta na shilong ya gajing lang la play bat ya lam da uba RP Wajri chairperson ka AIKJCF kat ba Reverend Leslie Jana ulapin kentang ya ka da gajing duai hakakerwo balapha da ka AIKJCF lingba chairperson jongka Reverend Farwell TM Umlong Ulapin tip bahag singi baningkong layo e kaching lap bat kaching hikai na kaktian ublay na Reverend Barnold Wankar Executive Secretary FGF bat Reverend Dr. BJ Imle Principal Barim ke John Robert Theological College Mauklot Reverend PS Barnold Wankar ulai mensia meki bangit bekin nong ki Shisha ha Trai bat bakin yaine ha kachinget wat haba kisah Jngai nala Ïing bat na Shnong Jawan saya kena kerja seng jaga KJCF nak kapor sikap kapor yang jaga berpair ngai aku boleh jepi harga niga. Shilenter melang bayai, Shilenter bayai longu baba, katangadang imbat ring me. Ongan yai wai ya kaching ha jong trai ben sim jong na to ya ro ya upan belong ba pra belong ba pra it's coming dan kami sendiri jongki dan kami hati kawan ketika dia ngena melawan pentulun ya kamu syahmat syafran lemna pidwai lemna pi aja ketika kawan ketika dia yang Ngeit sekian ba ublay nang yalam ini pas inyo untuk sibuan ki na kaban ba kaburang kacong tinggal kan nikah kenhuan kacong tangkat tahi besok